super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pascal Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascal. That's all today. So guys, today ke ngoletse ke my brother Monal my sisi. Ke tlo ba fa fela sebaka sa go bona hantle ba re jwetsa why ba ngoletse. Motho molo le kae? Thank you guys. Ke teng motho molo. Ne ke kopa jwetsa di viewers tsa Josie Pascal go kwena mang ebile ba go ngoletse. Igama lami uSibusiso Ndlovu nginibhalele ngoba nomfazi endlini so mina umfazi uye wathwasa ungitshela ukuthi uyothwasa so kwamanje angisakwazi ukuye ecansini naye lo mfazi wami so ngidecide ukuthi ngitholele umunye umuntu ngizophusha naye impilo. Ayisho ukuthi angisamfuni loya ngiyamfuna inkinga angikwazi ukuthi umndeni wami uyande. So kwamanje ngifuna ukuya endlini nani nomuntu wami omusha onginaye manje so sikwazi ukuphusha impilo so mcela lo mama. So wena kahle ukuze uthathe omunye umuntu kube igirlfriend yakho ukuthi wena lapha awu heavy sex. Heavy sex at all since wabuye ekuthwaseni angikwazi ukulala naye angisamazi umuntu wami. So before ubhalela thini Josie Bioscope uze watry ukukhuluma naye? Yebo ngizamile ukukhuluma naye ukuthi lento angeke ilunge kimi side yami. So ngamchazela ukuthi kufanele ngithole umunye umuntu but akakwazanga ukungiphendula ngaleso sikhathi. So namhlanje ngicela ukuthi nginibhalele ngithathe i-decision and then nami ngikwazi ukujabula njengendoda. Sinesikhathi sesingakanani wena nosisi nithandana Nkosi yami? Mina nosisi sine 1 year. Yasithandana and ngiyabona ukuthi mina naye singakwazi ukwakha umuzi. So njengoba ufuna siyo sisitshela inkosikazi yakho le king msayidi wawo ya let me just say that usona le motho mong ska re tsamalena ufuna ukumshada usisi noma? Yebo ngifuna ukumshada usisi. But wena kahle kuze uthathe omunye umuntu ukuthi umfazi wakho akakuphi sex and lento le yakulimaza. Iyangilimaza ngoba mina esinye isikhathi ngathi angibelieve kuma ancestors like so the way yena yenza ngakhona kuba like kuyangihate mina so angikwazi ukuthi ngaqhubeka naye. So my sister ushapo usi Ngiyaphila njani? sharp libizo Igama lami uNqobile. So sisinqobile wena njena Nkosi yami uthandane nobhuti for year utsiba unale msadi nje ya. Yeah, bengazi but then kwaba into yokuthi akusiyinto serious. Yes, but ugcine ngitshela ukuthi hayi kumele akhulume nomfazi wakhe angi-introduce kumfazi wakhe ukuthi angazi ukuthi ngikhona. So mfazi masingafika la thina kazingene zakho uzomiyeka ubhuti? Hayi angeke ngimiyeke nxa yakhe ngizoziyekela mina mangifuna. Ngicela ukubuza nami from ubhuti nayo my sister both of you. Ngoba nithi my brother ufuna ukuthatha umunye umfazi because akasathola ucansi ngoba yinto endivile ucansi. Masingathi sifika lapho umfazi ethi hayi ngizokunikeza ucansi from Turi. Shuthi uzomlahla my sister. Anginalo lelo thembo lokuthi kungayenzeka lokho ngoba seyisikhathi eside. Angithembi ukuthi angavuma lokho. So mina ngicela ningikhaphe ngiyise umuntu wami omusha ngiyomazisa. Angimdeleli ngiyamhlonipha ngomazisa ukuthi sengimove on. So ufuna ukuthi nje ube nomunye limkosikazi omunye? Yebo into ngiyifunayo ukuthi isibongo sami sikwazi ukwanda. Hey wait king guys kuparetsa my Mr. Jones, can you please move? Yona ke bothatha motho molwane especially halile couple le sa believe le kontshong iwana ne what's for example mani couple ninga nka be jwa nese le paging le liwana hoba difficult because of maybe nna ntse tsa butitsa sa di understanding tse my sister tsa di understanding better. He is not into ama ancestors kananani so uthola ukuthi wathi emchazela my brother athi baba ngoba mina ngumuntu wama ancestors yiloko esikholelwa kuko ukuthi kumele ngiyime or kumele kwenzakaleni yabona phela mawunogogo ngaphakathi so mana bogogo maybe ya wabo so that's why kicho yabona alili couple li wena lovers li my sister ungangithathi kabi yani sengisho ukuthi ya ngifuna ukuthi uthi ya amela ama presenters akhuluma ukuthi ngoba ngilapha ngami ukuthi thina iqiniso siyayikhipha injalo showini nje Nkosi yami ukuthi i-boyfriend yakho ithandane nomfazi wakhe you understand haba match not haba match haba believe into ngeyiwana I mean yes so ke bekasha vele mfana yabo kuzoba inkinga izoba inkinga yabona ukholele emadlozini. No angikholelwa mina emadluzini but ke angikho against izinto abazenzayo. Yes. Okay asingeneni ke guys rekena mo please siya ubani ngibona abantu abaningi
Simanje singise kuphi? Umama uyo umngane. Sibona manje owashayo bani? Yeah, abaqashi. Okay. Lo uyo umngane. Mayisisi lekhaya. Lekhaya mayisisi. Ngiyaphila njani sisi? Yaphila. Hayi azela ngizokudisrespecta gogo. Ngiyaxolisa for ngokuza ngama camera kodwa ke lana si Joseph Bioscope khuluma no Lady Blue. So umuntu omdala lana sipalelwe indoda yakho ngizomupha nje ithubu ukuthi azikhulumele. Mutho umuntu kopha lihle nkamo please. Ubani manje lo? Ubani lo emzini wami? Ubani lo emzini wami? Ngibhalele iJozi ukuthi ize izonginceda ngesimanga sokuthi sine 1 year yonke mama unabantu abadala wangitshela ukuthi akusavumeleke ukuthi mina nawe siyecansini so sine 1 year yonke singakwazi ukwecansini so ngilethe ungcobile la azokunceda kulomshado. Ngithe ngifuna ukuncediswa mina. Ngithe ngifuna ukuncediswa na. Umuntu omdala neke batla go tseba gore e ka pore lento le iyenziwa abantu abaphansi na njengoba umuntu wabogogo why wena umuntu omdala ungalali nobaba sokuyi 6 months manje inkinga kusuka kuyini? Ngamchazela ubaba ngibuye ephehlweni. Sakhuluma sazwana. So angiunderstand ezongiphathela onqobile ngabazi la kwamzina namakhamera. Mhlambe umuntu omdala nathi Sichazela ukuthi mina uma ngiyesigodlweni angeke ngikhona ukuthi ngiyele ngoba indawo engcwelele. So wena uye esigodlweni every day Ngiyenza khona imali esigodlweni. Ngiphila ngesigodlo. i 6 months yonke ngifuna ukubuza ukuthi Monday to Sunday when uye esigodlweni Every day ngiphila lapha esigodlweni mina. so abantu sengisho ukuthi lapho esigodlweni awukhona ukuthi maybe sometimes ungajumpisa ubelina komosaying I don't know whether wang understand because if angithi na umuntu esimami ngiyacabanga ukuthi maybe nabo gogo sometimes bay understand ithi ngikhipha bogogo ngikhulume nawe maybe na mom needs as umuntu esimami uyadinga ukuthi u have sex. Ngamchazisela ubaba njengoba ngibuye ethwaseni ukuthi kwenzakalani. Sakhulumisana sazwana ukuthi after 2 years kuzolunga. So angiunderstand ukuthi asakwazi ukukhuluma nami so ngibizela amakhamera. Ungibizela amakhamera uhluleka ukukhuluma nami. Umuntu omdala isho phela into obositshelana ukuthi wena ubulalwa yitswayi and njengoba akunankinga ukuthi mama zokhona ukunderstand ukuthi wena lento leyo ize yenza ukuthi ugcine uza nomama. Mina sandwa sami ukuthi ngiyenze kanje. Umama wani lo? Umama wani? Ikhebereshe awuthetha ejardini lami. Isikhebereshe? Angeke. Mina ngifuna ukwandisa umndeni wakithi. Isibongo sami kufanele sikhule. Azange sikhulume na. Angifuni imsindo. Angifuni imsindo. Ngicela ukuthi uunderstand ama-moods wami. Ama-feelings wami. Ngicela ukuthi uunderstand. Mara azange siswane baba kwami. Oh baba kwami zange siswane na. Umuzi lweswakhile senze njani? Ngenxa yesikhebereshe isikhandala esibuyele. Angisho. Ungalinge nje ungibize ngesikhebereshe. Uhlulwa ukondla indoda. Uhlulwa ukuneza indoda into eyifunayo ukhohlakele. Fuseki. Ungakwenzi lo. Ningamlwisini inkosi yami usakwathi. Asimlwisa akangaba sithuka. Isikhanda ubani? Hamba ulala uyineka, uyinekela amadoda. Fuseki. Uvikela ifebe. Isifebe sazithumile. Usuyasivikela, uyangidina we. Bathi be Mr. Johnson Febe, nondindwa. Umdala ngawe. Yiyo yona le yethu eyami nawe. Hayi lo mfazi. Ungazojwayela lava uyangijwayela we. Ujwayela nalesifebe. Uvikela isifebe. Uhamba Akuhlula kudala indoda. Hawu. no asingali Ngihamba naye. uhamba naye Singali kanjani ethi siyikhebereshe? Namhlanje uhlulwa indoda. ngihamba naye. Uyangazi ngubani? Umfazi onganelisa indoda yakhe. Unginikwa ubani? Akayindawo. Lo akayindawo. Aka wena uyophelelela ePholi. La kukwami la le indoda yami le. Indoda yami lela. Akayindawo. Awuyindawo. Ngithe ngiyindawo. ini idla phansi Indoda. Ngihlelela ngokuthula uzonginyanyisa. U2 days mningi. gogo U2 days ngithi mningi. gogo Izulu ngiyakuthembisa mntanami. Ubambe lingashoni. Ulibambe lingashoni. Ngithula ibambe lingashoni. Alibambe lingashoni. Angibheke kahle. uthuzo Ngomshaya ngezulu
mina ngathwasa angichamela esikikini mina angichamela esikikini wena-ke ngeke ube lutho empilweni ngeke ube lutho empilweni wena ngeke ube lutho wena empilweni angizwa ukuthi ngithini ngithi wena ngeke ube lutho usuyahlanya orikhisile le ntombazane Khatha wena zokhatha wena Justice. Yeah, ne? Whoa! Mr. Jones. Justice. thola kunini ngifuna Batho ba baholo ba itse. uyanya ngithi uyanya angifuna ukwata Yeah. Gogo. Thina siselana besingafuna ukuthi kulwiwe. Kodwa undoda uthe hayi indawo le ngizoyikhatha mazulu mayifuthi ungayikhathi bawulinde bani ukuze uyikhathe bawulinde mina ukuthatha indoda yakho ngalwini guys buka. No, mina ngiyahluleka wena angithi uyazi ukuthi wena unabadala uthando-ke kulokhu sizosebenzisa olwami angithola kolibhalile sizosebenzisa olwami isikhathi eside manje sengiyahluleka sizosebenzisa olwami sizobona fusakho wena sifebe bahosha angikhulumi nawe ngosifebe ungambizi ngosifebe isifebe kowani mani fusakhe Gogo, my sis wait. gogo wokunuka abuya azositesta nathi siyathandaza ngeke sizwe ngogogo thina Baba, siyenzani njani lento because of uyabona ukwatisa umfazi wakho nje. Ngingazi ukuthi nje uzoza kuvumele nje ukuthi ungene nje la endlini. mina njengamanje ngiyahamba noNcobile sengizohlala naye So uye kumfazi wakho? No, hayi ukuthi ngibuza ngendlela ebhede ngifuna ukunderstand ukuthi ama viewers so understand. Sengiyahluleka manje ukuthi ngaba naye ngichubeke naye ngoba Kodwa uthi nizobona after 2 days. ubhebhe 2 days and then ishayile ngawe phela uzobhebha 2 days ishayile hayi kunanto ezoshaya Sele 2 days. uzombhebha 2 days angithi uthatha umfazi ngoba ufuna isex uzoyithola isex 2 days Manje wena sisi bathi after 2 days njengoba ulava sasho. ngeke yenzeke lento leyo mina ngiyakholwa ngiyathandaza iBhayibheli ngiyalifunda nami ngizolala phezukwelam njengoba nayo lala endumbeni Hayi nami ngiyathemba umuntu omdala ayikho into edlula umthandazo. Hey guys, I don't wanna lie yani. Wabona sala re fihlile morning so holwanwe I don't wanna lie and ntate ska re fihla lena mo o re yena o nka girlfriend o lo dula le yona ka mo msadi o re o ba fa fela 2 days ba tla bona but o re yena wa rapela a re la msadi wa ntata ka reng ke rapela but na guys a ke jajane motho ha batla thuso ke a le thusa ke batla le normalize gore a ke tsore batho ba nyetseng ba nkelwe batho but ke make sure if monna o na le msadi batla ngo monyala a batla mo introduce wa gona fela re bitse re le choose bicycle protocol tools ke a le rata guys I'll see you in the next episode sure yes baby mabethi your days are numbered bakhuluma ngento efana hayi nale ayisabisi sidalo le nathi siyakwazi ukuthandaza ayinayo yakwazi ukuphahla ngicela nje siphumeni ngiyacela abantu abadala Mr Jones let's go Mr John